Abusia ya mwachi emwa emwadwo ebio edeba J Ghana TV eso eni ebomaden subscribe ya wo YouTube what you say na wo do adwen share go wo follow wo Facebook na fi wa kan ho ya platforms wo do nyina so Twitter Instagram bia na wo di J Ghana wo di subscription ni follow button no aye adwuma wo ya no wo so agon bia kese e de amofofo na bia timi akoso the flight nanso ebio ya say tuni enemu na ha say nko na timi ka chose chese nsem to no ama metofo me ma waso ensi e wo ho da ebe di nkan ja sida kese na ama ya boafo abreni abenyi mutimi ebo ye na chidom ya di asida ebe ma Glit and Glow Cosmetics anso na aye General Organic Foods ene Kinaata herbal enjabusia yen bomoden na afi ene omo konkodi nkita ho sebi apomde de ho hia ne nyina gyina de obedie eso ene de ode bai kan wo de eni enti bomoden se tuntum kokko tieti atenti anase twemlanga atenya donko bolobo no bomoden didie na sere nku ye na nya apomden papapa efa esisu na busia yen omaiga na mu empani ka sebi se obeda sorry na wanti asemfu franchise say there was something wrong somewhere what you say there was something wrong somewhere ni ababo nkwante pi akwakopie mu ewo Nsawam ya ye na duafie kakraka pa ewo man Ghana mu na emfoni bi twagu abrante ba ko a waso okwakosa no yanku bi aye che no ewo Nsawam prison woda na duafie no okwakosa no na ye nyadi ho adanse se Nsawam prison ho no mo no se wodi bibi kwakomo na duani bi a abambofo no ahwem se aso ade a ode bre nipa akro da na duafie ho no etesei anase tesei na busuan yi abrante eche mo so wodi nkosua crate ba ko na ekwa akoma ne yonku oda na duafie na wona officers for say krachi ebe ya ade bre nkosua ide de bia ya ji bebre na mmom no se ne ebe ji adi nti no ye boba ako ne ahwade kosua bia de nke edim se opa ye dede agi poof anase agi pa na ensuo na edi nka pie na kosua we de empani nananom wo fa no ne si wa no wo hwe me kosua ye kokobọ no nkonkohwe ya wi tawarisie ye twini mi ne ajenku ha yi na chicheche nkosua mu na asem bisia ne se we de ya asem se be wo ye busa senti kosua yi akukori na to wi kosua yi anaze fitwede ampo odoma nkoma ho ebia na me ka se mfoni unya bi hwe yo ebusia ma yonko de konkohwe brasisi a Nsawam prison na homo fast can na nsia ni mo hwe oduru ho no enkosia crate na kosia crate de koma hwan yesi o da bi said aye no de be ya anka onu nie on nation number 5 no na say 5 running troop ah ebebo just on nation number 5 no kosia no boba ko ne hwe ade o de ba ko ye bo anu akre ade anhwe da anye pof na just say yemia no nkonkohwe a abusiafo join your Facebook na be hwe bia. Now chicken in Ghana the lay we go the lay we omo tu we enkoko no yes oh yeah correct Frank no correct enkoko no aba Ghana no wo mu etu we wo mu ntu nkosia bio sa me yahwe sa akoko ne yeta ma no herbs or ye herbalist ena watu nkosia we ne dia mesrawa ye ntimi describe ma hwe chen describe we obetumi describe we o se kosua no ugu crate num ya bobo ano no wa bo ano na wa hwie kosua no content anka se wo na afrim anu ade wi na hyehyem anu wi ano asa de sisisi ano se de yemo no no enti wonim na so de kwa wadwe be se kosua ni crate ni kra no no de kro enti abusiafo enna hu no ayi no so no you can watch it the whole we are Ghana nkokọ ebo ensema mamo awusiafo wo mo tun kosua wi wom mo ngoto bi wi fo no na kwan yo ofa so silia no na me nwanwa no wa bo kosua na yidi ewo mu no en wo de kosua ni akata so fine by we en wo de gum no kata so ti chicken now Rastafari Angel FM Nipanyo abusiafo Ghana nkokọ tu wi piao abuwa bi wose misuman eni mani sane ete no ene duafie o kosua na yebusa se ebia na we ye latest kosua afi na aba wiase what you say ebia na we ye latest kosua
afi na abe wiase je se yisi awie okunu ene aduane e wo kosua shell na nkase mu no enye kosua bio na ebum ebia eye wi se sa na ekode ya na ebusuan yi enche kura na se wokokoto kosua no ahwe mi ebia na dynamic bi na abe mu ye dia sira kase na ebe ma ya aboafo abrenya abrenya na omutimi aba bebo general organic foods sansu bio na glit and glow cosmetics ebusuan esira nku papa na edi aduane papa wo wie nso so a yade bi hyehyehye wo mfe ne wo mfe na akopie mu ewo Kinaata herbal fo analysis for na doctor for no manim tie pa mbetimi aboa wo afo pomudin no etimi SCP esita medin ya mejeso ene nana K jasi abrantie the flight yegusu yetu ye namu ye sei nye beto fom bia no ye ma waso ensi ho da kopim se asa be hia bio no koso a twedi amponkwa me onhyira wo makra wo